Urubuga rwa YouTube ni rumwe mu zifasha abahanzi mu kumenyekanisha ibihangano byabo bikagera kuri benshi bitabagoye. Mu myaka yashize yo munsi ya 2009 byari bigoranye ko umuhanzi yasohora indirimbo umunsi umwe ikarara ikoze hit ku isi yose. Ariko uyu munsi hari imbuga nkoranyambaga zifasha abahanzi mu kumenyekanisha ibihangano byabo. Kandi si ukubimenyekanisha gusa, izo mbuga nkoranyambaga zihemba abahanzi amafaranga menshi cyane bitewe n'amamiliyoni yarebye ibyo bihangano. Spotify, Apple Music, Boomplay, Audiomack, YouTube zihemba abahanzi akayabo. Uyu munsi by'umwihariko tugiye kureba abahanzi 5 ba mbere mu Rwanda bamaze gukura amafaranga menshi ku rubuga rwa YouTube. Nguhaye ikaze. Nimba wakunze kino cyegeranyo uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Nimba wakunze kino cyegeranyo uze gusiga udutima muri comment. Nguhaye ikaze. Kugeza uyu munsi kugira ngo YouTube ibe yahemba igihangano wasize kuri channel yawe, icyo bigusaba no kuba ufite abasubscribers 1000 n'abantu bakurebye amasaha 4000. Icyo gihe YouTube itangira guhemba igihangano cyose usizeho. Ariko nabwo ufite abasubscribers 1000 na video z'amashoti zarebwe inshuro miliyoni 10. Icyo gihe YouTube ihemba igihangano usizeho. Ariko kugira ngo YouTube iguhembe bisaba kwa video zawe zararebwe n'abantu bafite ads mu gihugu cyabo. Mu Rwanda ads ntago zemewe, niyo mpamvu utajya uzibona. Ariko umunsi ads mu Rwanda zizaba zemewe uzajya uburimo kureba video kuri YouTube, nugeramo hagati ujye kubona hajemo aka video gato k'abantu barimo kwamamaza ibikorwa byabo. Abo ngabo nibo bishyura YouTube amafaranga, ubundi YouTube igafataho 45% naho nyirayo agafataho 55%. Aho ngaho niho amafaranga ya YouTube ava. Noneho reka turebe urutonde rwacu ko ruhagaze. Ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanzi Iwacu Bruce Melody. Uyu Bruce Melody yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2015, amaze kurebwa inshuro miliyoni 104. Noneho reka turebe izo miliyoni amafaranga zamwinjirije. Kugeza uyu munsi ku bantu 1000 bakurebye YouTube guhemba amadolari 5. Ayo madolari 5 nuyagabanya na babana 1000 bakurebye, uzasanga ku muntu umwe wakurebye yarakwinjirije amadolari 0.005. Ayo madolari 0.005 nuyakuba na za miliyoni zarebye Bruce Melody, uzasanga zaramwinjirije amadolari 522. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda, uzasanga kuva umunsi yafunguye YouTube channel kugeza uyu munsi yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyoni 726. Nakayabo uyu Bruce Melody amaze gukora ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 4 turahasanga itsinda ry'abaramyi rya Papi Keleva na Dorcas. Uyu Papi Keleva na Dorcas barakunzwe cyane dore ko indirimbo zabo bakunze kuziririmba mu Giswahili. Uyu Papi Keleva na Dorcas YouTube channel yabo bayifunguye mu mwaka wa 2017, bamaze gushyiraho video 542. Izo video zarebwe inshuro miliyoni 228. Izo miliyoni zabarebye nuzi kubana wa muntu umwe winjiza amadolari 0.005, uzasanga zarabinjirije amadolari miliyoni 1,143. Nujya kuba mu mafaranga y'u Rwanda, uzasanga zarabinjirije amafaranga y'u Rwanda miliyari 1 na miliyoni 559. Nakayabo k'amafaranga bakuye ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 3 turahasanga kuri Ambassadors. Nimwe muri korali zikunzwe cyane hano muri East Africa. Iyi korali Ambassadors yafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2014, bamaze gushyiraho video 268. Izo video 268 zimaze kurebwa inshuro miliyoni 289. Izo miliyoni zarebye no korali Ambassadors nuzi kubana wa muntu umwe winjiza amadolari 0.005. Uzasanga kuva bafunguye YouTube channel kugeza uyu munsi, uzasanga barahembwe na YouTube amadolari miliyoni 1,446. Ntuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda, uzasanga barahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda miliyari 2 na miliyoni 14. Ni amafaranga menshi cyane bahembwe na YouTube kuva bayifunguye kugeza uyu munsi. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uwitwa Meddy. Akaba yarafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2013, akaba amaze gushyiraho video 65. Izo video 65 zikaba zimaze kurebwa inshuro miliyoni 302. Izo miliyoni zamurebye nuzi kubana wa muntu umwe winjiza amadolari 0.005, uzasanga zaramwinjirije amadolari miliyoni 1 n'ibihumbi 510.
nuyakuba mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga zaramwinjirije arenga miliyari 2 na miliyoni 103. Ni amafaranga menshi cyane uyu Meddy yakuye ku rubuga rwa YouTube, dore ko ari nawe muhanzi ufite indirimbo imaze kurebwa n'abantu benshi cyane wa hano mu Rwanda. Nimba wakanze subscribe ugakanda like, reka nze tujye ku mwanya wa mbere. Nimba wabikoze reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga uwitwa Israel Mbonyi. Uyu nguyu yarakunzwe cyane, dore ko ari nawe muhanzi wa mbere wo mu Rwanda ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, hakurikirwa n'abarenga miliyoni 1,650,000. Israel Mbonyi akaba yarafunguye YouTube channel mu mwaka wa 2012, akaba amaze gushyiraho video 57. Izo video 57 zikaba zimaze kurebwa inshuro miliyoni 319. Izo miliyoni 319 nuzikuba na wa muntu umwe winjiza amadolari 0.005, uzasanga kuva umunsi yafunguye YouTube channel kugeza uyu munsi yarahembwe amadolari miliyoni 1,598. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda uzasanga zaramwinjirije arenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda na miliyoni 225. Ni amafaranga menshi cyane Israel Mbonyi yakuye ku rubuga rwa YouTube, akaba ari nawe muhanzi wo mu Rwanda uyoboye mu bahanzi bamaze gukora amafaranga menshi cyane ku rubuga rwa YouTube. Akaba ari nako tuganye ku musozi w'iki kiganiro. Nimba wagikunze uze gukanda subscribe kandi like, tujye tubana buri munsi. Kandi nimba wakunze kino cyegeranyo uzi gusiga udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.